Isiqoxelo esingubhazabhazisi osibona sijuguluka sizombeleza sithwele wonke umhlobo wendaba ezethulwa ezikweni lendaba kwa-SABC nanzi ezijujileko. Uspika weParlamente uDr Didiza unikele umhlahlandlela ozokulandelwa ngekambiso yokusungulwa kwekomiti ezokuqala isiphakamiso sekambiso yokujidisa umengameli. This matter is of national importance. Therefore, it cannot be subjected to a normal roll. We need to speed it up. Umholi we-EFF uJulius Malema uthi umengameli uRamaphosa akanabalekelo endabeni yephalaphala kuyamphelela. There were also allegations that the 3 officers on scene had loaded the drugs on the scene in order to leave with the drugs. Akazi wanamhlanje komishinini kaMadlanga ukwembule konke okwenziwa ngemsithelweni amapholisa nakasebenza lapho kunentakamizwa khona. Emakhaya salotshisa begodisa namkela kezindaba manje zesindebele ku-SABC 1 akwande sitshaba sekosi. Uspika weParlamente uDr Didiza unikele umhlahlandlela ozokulandelwa ngekambiso yokusungulwa kwekomiti ezokuqala indaba zekambiso yokujidisa umengameli ngokungasamthembi. Bona ilandele indinyana yekambiso usection 89 lokhu kulandela isahlulelo sekhotho yezomthethosisekelo esifulele iParlamente indlela yokusungula ikomiti ezakutsheja isiphakamiso sokususa umengameli bona kube ngiyo ephenyango. Inkundla yomgaqo siseko iphinde yakuchaza njengokungahambelani nomgaqo siseko nokungekho mthethweni yasibekela bucala isigqibo seNational Assembly sokwala ukuseka ikomiti yokukhutshwa esikhundleni. Ngoku uSomlomo uyalele iNational Assembly ukuba iseke le komiti. Will determine the appropriate program, procedural arrangements, timeframes and institutional support measures necessary to enable the impeachment committee to undertake and formalize its work effectively, fairly, and within the framework of the Constitution and the rules of the National Assembly. Kusenjalo, umongameli Ramaphosa ujongene nezindululo ezimbini zokungathembakali. Ngokwesibini iqela le-ATM lifaka isindululo sokungamthembi uRamaphosa ngombandela wasephalaphala. Kodwa ngo-2022 yasirhoxisa isindululo sayo kuba kwakungazokuvotwa ekhusini. Ngoku eliqela liphinde lafaka isindululo lifuna ivoti ibe sekhusini. Ne-MKP yenze eso sicelo. The MK party is calling for a secret ballot because members of parliament must be allowed to vote according to their conscience, without fear, without intimidation, and certainly without political pressure from the party structures. A motion of no confidence is one of the most serious constitutional mechanisms available to us in parliament. So it cannot be reduced to party instructions or political bullying behind closed doors. iParlamente ithi iza kuphinda ibhengeze malunga nokusekwa nendlela eza kusebenza ngayo ikomiti ejongene nokuguzulwa esikhundleni. Tingilulama Amatya wendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Ekhasini lethu leFacebook sibuze ngayo indaba ephela kule asizwe umbono wakho mbukeli. Kufanele ukuthi kuvotwe kubonakala ukuthi ikona kuyikona kona. Ngehle esihlalweni ahamba yozikhulumela azimele kuleli komiti elikhona. Sekuyisikhathi sokuthi avikele isithunzi sakhe esincane esisasele adede esikhundleni ededela abanye. Kuzomela ukuthi asuleke ubaba uRamaphosa esikhundleni. Ngiyakweseka impela nje kakhulu lokho ebese ebhekana namacala akhe. Vele kade bamfuna uRamaphosa uPresident Ramaphosa ngendaba le yamadola. Thina sithule sibhekile mazilime eziyetsheni masingangxami ngokuthi makasuke esitulweni makafumaneke netyala aphume esitulweni. Mina ngizibonela kuyikomiti esingathi yengenza umsebenzi ongcono
uma aqala ukuvotela amalungu eParliament yonke into noma ayikho bazoyiphikisa ngoba bayazi ukuthi eParliament bazele kuzophikisa. Wonke umuntu owenze iqala aqalane nengalo yomthetho kungabi namavoto. Amakomiti okuphenya lasekudlala ngemali. Umbono ngeumbukeli SABC ayikwazi ukuthwesa umlando wokuziphendulela kumbono umbukeli. Asirage nazo. Ingakhani imphathimandla ezasebenza ecaleni lokutholakala kwecocaine ekhaba iya eJohannesburg ngovela abahlinzi ngo-2021 salandela umthetho na. Lokhu kunjengoba amapholisa afika esehlokaleni sengichimeni zombili ayicisa amehlo indaba yokulandela umthetho ngefanelo. Lokhu kuchiya imbuzo emoyeni okulandela ubufakazi obuvezwe phambi kwekomishini ekutheni ukukhuthiswa kwendakamizwa kufuna isizo emapholiseni ona kuphumelele. Njengombana ikomishini kaMadlanga iragela phambili nokulayela ubufakazi obumayelana nokutholakala kwendakamizwa nje, ikomishini le ibuyele ekutholakaleni kwezinye indakamizwa ezatholakala ngovela abahlinze ka-2021 lapho kwatholakala khona icocaine eyi-715 kg eyatholakala e-Erotin eJohannesburg. Isehlakalo lesi sihlangana namanye amathwayo atshengisa ukuthi kusetshenziswa insetshenziswa zikahulumende ukwenzela ukukhukhutisa indakamizwa begodu ikomishini le ize ubufakazi bokuthi kudingeka isizo lamapholisa ukuthi ukukhukhutiswa kwendakamizwa kuphumelele. In my humble opinion, I do not think these syndicates would be able to deal with the rip-on, rip-off method if corrupt officials are not involved. Ukolonel Francois Steyn wama-Hawks eGauteng uveze ubufakazi bokuthi indakamizwezi zafunyanwa lipholisa elingumashaba kulandela ukulunywa indlebe ngunomzana Unku. Nanyana kunjalo uSteyn uthi batsho umashaba kunye namanye amapholisa amphekelelako akhange balandela umthetho ngefanelo. During the time the officers were busy at the scene, a call was made to 10111 alleging hijacking of a truck by bogus police. 10111 dispatched officers from Boysens Police Station. Boysens Police Station approached these officers on the scene, and there seemed to have been a disagreement regarding where the exhibits and the suspect would be taken. There were also allegations that the three officers on scene had loaded the drugs on the scene in order to leave with the drugs. Umashaba kunye namanye amapholisa amabili bazokubotshwa ama-Hawks ngokuhamba kwesikhathi mayelana nokubandakanyeka endakamizweni. Nanyana kunjalo ubufakazi buzokubuya buveze ukuthi kwenzekani esehlakalweni nabazakuragela phambili nomsebenzi. Inkundla yekomishini yokulayela ubufakazi isaraga. Umholi we-AFF uJulius Malema uthi umengameli uCyril Ramaphosa akanabalekelo indabeni yephalaphala. Ngeveke epheleleko ikhotho yezomthethosisekelo iyale iParliament ukuthi ibumbe ikomiti ezokuphenya umengameli ngemva kokuthi umbiko we-Section 89 uveze ukuthi uRamaphosa ngenzeka wephula isifungo sakhe njengomengameli. uMalema utsho lokhu nabekakhuluma nesicema sabantu abatsha abajejeza amakhetho ehlanganweni le EFF Youth Central Youth Command Task Force eSandton namhlanje njengoba ihlangano le ilungiselela amakhetho ezako wabohulumende bemakhaya. Ngemva kwesahlulelo sathulwa ikhotho yezomthethosisekelo, uMalema uthi uRamaphosa akanabalekelo ngendaba yephalaphala. In the words of the chief justice who gave the judgment, this matter is of national importance. Therefore, it cannot be subjected to a normal roll. We need to speed it up. uMalema utsho lokhu nabekakhuluma nesiqhema esisanda ukusungulwa sabantu abatsha abamalunga we-EFF abavela eSouth Africa zombelele esihlose ukubuthelela nokuhlolisa abantu abatsha ukuvota emakhethweni azako. Once you become a student activist and you want to leave it there, you must know you will never amount to nothing. Your student activism must be subjected to community activism, to youth activism outside the campus. Isiqhema sabantu abatsha sisinikela umsebenzi wokubuthelela abantu abatsha bese bafundise ngezepolitiki nakufika ilanga lamakhetho.
Yipi eSouth Africa yokulwa nezenzo zobukhohlakali nobulelesi ngaphakathi kwamaziko omthetho ibonakala ichuba khudlwana. Inkhuluzi amapholisa uMajor General Firoz Khan noMajor General Ibrahim Kadwa nosomabhizinisi uTariq Downs bavele ekhothoka amagistrata weKempton Park eMpumalanga eJohannesburg. Okulandela ukubotshwa kwabo kuhlobana nesichema sehlanganyela esisebenza ngezenjiwa. Bobathathu bakhutshwe ngebheyili yama-20 wenkulungwana zamaranda umuntu ngamunye. Imphathimandla zithi ukubotshwa kwalaba kulandela iphenyo leenqhema zobulelesi obuhlelweko kusola bona zisebenza begodu zivikelwa amapholisa. Icaleli lisuselwa ngaphambi kokuthi uKomitjhinara KwaZulu-Natal uLieutenant General Ntantla Mkhwanazi akhulume nembikindaba umnyaka opheleleko. UKhan phambilini owahlotshaniswa nephiko lezobuhloli kunye namajima aliswana nobulelesi obuhlelweko wasolwa nguMkhwanazi ngokuvikela bosopolitiki nokuqaphela emaphenyweni aqakathekileko okufaka ukufunyanwa kwendakamizwa eziningi KwaZulu-Natal. Kodwa umbuzo uthi icaleli lisuselwa kuphi begodu laba abathathu bahlobana njani nalo? Jama ke sinabe nalo. Ngomrhayili ka-2021 umsolo wokuthoma uTariq Downs watsho wafunyanwa negolide eliphuma ngemgodini kanti watshuka ngembuzo yamapholisa. Igolidelo kusola bona libiza pheze 62,000 yamaranda. Kusola bona uKhan omsolo wesibili ecaleneli wabikelwa kwathi ngemva kwalapho wayela amapholisa bona achaphulule uDowns. Wathi uDowns bekalilunga lamapholisa asebenza ngokuzifihla. Ipholisa liphenya icaleli kusola bona lafuna imvume induni nalo ekumsolo wesithathu uIbrahim Kadwa owakhipha umyalo wokuthi uDowns achathulule nokuthi ngingavuli idokhethe kodwa nakuphenywa amapholisa aziphayile insolo uDowns lipholisa lisebenza ngokuzifihla. Njengomani icaleli liraga amehlo wonke sekaqale bona umtshutshisi angaphumelelisa ukuhlobanisa insolo ezivele ekomitshinini ngamadlanga kunye neyesikhatshana eParliament nokusolwa kwamapholisa aphezulu athinteka ebulelesini. Ebantwini abaningi belizweli lokho kuveza imibuzo ngokuziphendulele emazikweni alwa nobulelesi. Mbarakela phambili nokukhutshwa elizweni leSpain abakhweli abavela emazweni ahlukahlukeneko ibebangaphakathi komkhumbi ekutholakele kiyo abantu abanengogwana ihantavirus bambalwa abadabuka eGermany sele babuyiselwe ekhabo lapha ebabekelwe khona ngecadi esibhedlela seFrankfurt University kulandela ukulethwa ngesiphaphamtjhini seDutch. Isiphaphamtjhini sifike izolo sahlisa bonke abakhweli kunye nabasebenzi. Imphathimandla ze-United Kingdom zithi bonke abakhweli abasebenzi bazokubekelwa ngecadi amalanga ama-45 nakusenjalo e-United States ithi abahlali bakhona babuya emkhunjini bazokutshatshelwa endaweni ekhethekileko eNebraska sekubhubha abantu abathathu solo kwehle ingogwana ihantavirus. Bakhutshwe ngetshetsho elikhulu lezokuphepha abakhweli abasuswe emkhunjini ekuthiwa kutholakele kiwo abantu abanengogwana yehantavirus. Kanti abakhweli abangatshengisi amathwayo wengogwana le babuyiselwe emazweni abo ngemphaphantjhini ezikhethekileko begodu bahlelelwe nenthuthi ezikhethekileko bohulumende bemazweni wemakhabo ukwenzela ukuthi bayokubekelwa ngeqadi isikhatshana. I-World Health Organization nayo iqatshe ingqhema ezizokusiza kilomraro. When you see it from different angles, this may not be a concern. But at the same time, all the preparations also gives us confidence, and the behavior of the virus also, which is not, we said it many times, is not COVID. I-hantavirus batsho isatshalaliswa makhondlo nanyana kunjalo iyadlulela ebantwini ebangagcina bayidluliselana nabo. Aedes is the only one out of the 38 known strains. Is the only one that is capable of human to human. All the others have not found to be like that. So having said so, we are concerned about contacts, whether it's from the plane, from the ambulance, health workers, etc. They are all equally contacts. And up to so far, we've identified 97 contacts, 90 of whom have been reached already and advised, and they are being watched, and we'll watch them for the whole 6 weeks.
Imphathimandla zempilo e-United Kingdom ziqinisekise izakhamuzi eziseduze nesibhedlela se-Arrow Park ngaphandle kwe-Liverpool ukuthi batsho bonke abantu ababekelwe ngeqadi akakho noyedwa otshengisa amathwayo wengogwana le. E-Australia kuhlelwe isiphaphamtshini esizokhupha abahlali be-Australia kunye namunye odabuka e-New Zealand. I-World Health Organization iphakamise ukuthi bonke abantu ebebasemkhunjini okhulunyiswako lo babekelwe ngeqadi amalanga ama-42 kanti izazi ziyelelise ngokuthi abantu abehlise umoya bangakhe bangagandeleleka ngokomkhumbulo ngombana ingogwana le ayithelelani ngomkhwa loyo nayilinganiswa ne-COVID-19 begodu ayisiyingozi khulu emphakathini. Nayana kunjalo ungqongqotjhe wezempilo uAaron Motsoaledi uqinisekise ukuthi eSouth Africa pha sikhuphuke sayokuhlala ema-90 nekhomba 97 isibalo sabantu engenzeka ukuthi bathindene nabantu abatheleleke ngengogwana i-hantavirus. Singena esigabeni sesibili sendaba nazikuphundileko siyatholakala ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Namba sikhambe. Ikomiti ebeka ilihlo ekambisweni yesiko lengoma nendlu yamakhosi eMpumalanga bathi konke sekujame ngefanelo malungana nokuphuma kwengoma. Ababelani bathi ngilaba abaxolisiwe kokwaphela bazokuvunyelwa ukukhupha ingoma. Bathi laba bangalandela umthetho bayokubotshwa. Umbuthano wamalanga amabili la ubanjwe eDavillage Villas kwaMhlanga eMpumalanga. Umbiko siuhlanganiselwe mpiki nabawo SABC uComfort Masombuka noSokhemeri uClassikhosana. Leli lisike kulindeleke bona liphethe endaweni ezihlukahlukeneko zeMpumalanga mvanje likhambe licatshelwa izinto ezingazisiko bekomite bekilihlo bathi bazokulandela indinyana yomthetho Act 2 of 2021 elawula isiko eluqinisekisa bona abantwana bakhamba bebabuye ngaphandle kokuphazamiseka bakhalinywe ngamagama abukhali laba bakhupha ingoma bangakafaneli. Abantu abangalandeli umthetho bazoboshwa kuba sivumelene naba bomthetho baka justice namapholisa ukuthi uba ezoba khona umuntu ozokhipha ingoma ngaphandle komthetho akaboshwe. Thana singaziphathela usizibambele abantu bethu nabayokwela sigweme zonke lezi zinto evane sizibone zenzeka. Isifunda seMpumalanga sisebenzisana nababelana abahlukahlukeneko ukuqinisekisa ukuphepha kwekambiso yesiko. Ikomite bathintanise esikweni lengoma esifundeni i-IPCC ithi abangakatloliswa esifundeni abakazi ukuvunyelwa ukuphetha isiko eli. SPICC yaseMpumalanga siyenza sho ukuthi zonke izikole ezikhona eMpumalanga ezokukhipha ingoma kuyizikole ezisemthethweni nokuthi nababelethi bazi ukuthi abantwana babo sizokwenza sho ukuthi bakhamba ngendlela efanele. Sithethe igadango lokuthi bonke abantwana abayengomeni mabayokuhlolwa emakliniki nasembedlela sethu ukuze nangabe kunomntwana okutholakala kunokugula bese sibonisana nabazali ukuthi umntwana lo angayi. Balitshumnane labe kuragwa imbawo zabo zokuphetha isiko lengoma eMpumalanga ngombana baweli ngaphasi kwesifundesi. Bendlu yamakhosi bazikhalime ngamagama abukhali nezaphula umthetho ezeba abantwana babantu zobaphethisa amasiko la ngekani bathi bazoyithola into abayifunako. Endabeni ze-SABC nginguComfort Masombuka ngikubikela ngisezakheni kwaMhlanga eMpumalanga. Nakusenjalo uzwakele mahlangothi wonke umkhosi wesimemezelo sokuhlonipha ingoma yanonyaka. Isikolo sakwanzunza sogutshe eOhisi eMpumalanga besibambe umbuthano wokuhlonitshwa kwengoma. Amaduna wenkosini ngokubambisana nenkosi uSipho Sombali Mahlangu bebabuthene eholweni yePhola lapho babamba isifundo bandulo sokufundisa abasegwaba ngokuziphatha nokuqhakatheka kwesiko lengoma. Ukubalekela indakamizwa notshwala. Sikhalima into drug and alcohol abuse ijimeli izokhuthaza abantwana ukuthi baye bahloniphe isiko ubuyise isimilo sikalemele njengoba sinjalo. Amasokana nabo baba bathwalisene ijogi lokuyisela. Thina sibobaba lesijabulele ukuthi abantwana bethu bayalwe
abayalwanga yithi abababo bayalwa abababo bangaphandle kulesi kufundile namhlanje ukuthi simele siziphathe njani kuhle kuhle nasimasokana sikwazi ukukhombisa bona abayokwelaba ukuthi kuhle kuhle sikulindele emphakathini esivela kiyo. Nabo principal abakhuthaze ukuziphatha okuhle ebesane nabakhambako. Umthethomgomo wathi constitution section 30 South Africa ithi omunye nomunye kosa enze isiko lakhe. Ngalokho ke wonke umntwana nakabuyako bese bagcugcuzela ukuthi nakabuyako agoduka abuyele ngenkumbeni zokufundela esikolweni. Bayokuthathelwa amagadango abazokweqa imithetho ebekiweko. Ngingumabhande Thombeni wendabeni ze-SABC. Mbukeli ezifika njengoba sesilapha e-studio zithi uMengameli uCyril Ramaphosa uyokhuluma nesitjhaba namhlanje ebusuku ngesimbi yobunane. Lokhu kulandela isahlulelo sekhotho yezomthethosisekelo ngecala elafakwa yi-EFF eyayiphikisa isiqundo seParlamente ngendinyana uSection 89 koMengameli. Ngezimali, iranda liqinile nalinganiswa nezinye imali ezinkulu. Amajimbo sakawulungele umdlalo wangelesithathu nakaxalana neSenegal emdlalweni we-AFCON eMorocco. Bekodwa nethemba lokuthi azozixolisela nendawo ebhikeleni yephasi njenge-under 20 eyaphuma esigabeni sokukhiphana ebhikeleni yephasi yangomnyaka opheleleko. Umqeqeshi uMajimbo Sivela Khumalo usiyabethemba labadlali abakhethe ukuthi bawumelela kuleli kumcuselwano iAFCON lotawube ucala ngalesithathu eMorocco. Nanobe nje babancane labake badlala kumicusulano lemikhulu kepha uthi akumedfusi lokho. This is the same team that played COSAFA and we won COSAFA and we added maybe few players, so we wanted them to mingle and get to know each other very well. Ku group yawo emajimbosi ane Senegal, iGhana kanye neAlgeria. Nanobe nje labadlali balamave betfusa kepha uthi Khumalo. We know that Senegal, they're a little bit physical and they're big. Same goes with Ghana, arrogant, they think they dominate and all of that. Maybe Algeria more or less are like us, but these are the teams that we did our small analysis on them, but we think we can come out in that group. Jesse Giva lodlala esiswini loneminyaka lelishumi nesikhombisa uthi batawudimisela eMorocco. The big tournament. We're all very excited. The feelings are setting in. Obviously, we're also nervous, but we have to do what we do, play to the best of our ability, and it's in our control. Lo mcuselwano uqala ngalesithathu eMorocco. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu leti tindzaba te-SABC eJozi. Siyalochisa ekhaya ngomvulo asicalele ukuthi bunjani ubujamo bezulu manengihle amathuba ngale ngeCape Town nge100% nawuchinga phakathi nesifunda sangale ngeChingalanga Kapa nge80% nange60% endaweni zabo Gqeberha nalapha eGeorge kuthi ke ezinye indawo zangale ngeMpumalanga Kapa nangeChingalanga Kapa nge30% kusasa i80% ngapha endaweni zangeCape Town kanti ke livale ngamafubo Bloemfontein ngale endaweni zabo Mthatha silithole nge30% sithole lapha ke isilemukiso namhlanje ngobusuku obu lapha ke ligabhogo limbi ngale ngemthatha nawuthi uyaqala lapha izulu lina kukhuluhle abantu batsheje bayelele nelwandle libukhali ukusuka ngale ngeChingalanga ukuthinga lapha endaweni zabo Gqeberha kodwa ke ekhunye sikubonileko ngabo ubusuku obu kukulapha izulu linengi khona nangapha godu endaweni zabo Cape Town nelwandle elisesebukhali kanti kunomoya onamandla hle endaweni zangale ke ngeChingalanga Kapa siyakusuduka ke ukuthi uqale ukuthi kusasa ngisiphi ke godu isilemukiso sisitholileko izulu elinamandla ilwandle godu
kodwa nalo libukhali ukusuka ngale ngeJingalanga ukufika ngapha ke endaweni zangale ngeCeberha khuphuke kancane njaya uchinge ngale ke esifundeni sakhona ngale ngeMpumalanga Kapa nakusasa ke kodwa sithole sinye ke silemukiso somoya onamandla ngilezi ndawo yenitsheje ke kodwa niyelele nangale ngendaweni zabo Cape Town nelwandle elisesebukhali siyakusuduka ukwazi ukubona ukuthi kanjani amazinga okushisa sithoma lapha esifundeni sangeGauteng sipholile endaweni eziningi iFerenageng yona ke ingayimakhaza nge-19 ngemva kwamadina siyalapha ke esifundeni sangeLimpopo siyachisa nawuthi uqala iMpumalanga yesifunda kufuthumele ngeJingalanga liphalale nge-27 ngemva kwamadina kuseMpumalanga lapha kumakhazana lapha eSekhunda neStanderton neEmelo kuthi ke ezinye indawo kupholile imbombela ifuthumele nesikhukhuza ke iyachisa iKwaZulu Natal bonakala ke ichisa eDurban neRichards Bay lapha eKokstad kupholile kuthi ke ezinye indawo sibona kufuthumele iMpumalanga Kapa kusasa ibonakala emakhaza pheze endaweni eziningi lapha eQonqe neKompo lapha sibona khona kufuthumele khona iJingalanga Kapa leya ke imakhazi mini yonke indawo zonke mbathani nifuthumele kilesi yasifunda asiyocala lapha ke esifundeni sangale ngeTlagwini Kapa simakhaza nasendaweni eziningi kuseUppington la kungcono khona ngemva kwamadina nge-20 degrees Celsius kulapha ke Freystata nakhona sibona isifunda sonke simakhaza imini yonke mbathani nifuthumele khulukhulu eGarib Dam lapha ke eNorthwest isifunda sipholile siye ngokuthi ngokuhamba kwesikhathi kube nalanga kufuthumala khona asibonane kodwa ngesikhathi esilandelako Dido. Ziphelela lapha zanamhlanje zesulu ziyalandela ngesimbi yekhoma sasaba khona abalingani bethu beSiswati ngesikhathi esifanako. Kukhubongile.